Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون ولعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini
di tempat yang penuh barakah ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan apa yang diperintahkan Allah serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kapanpun dan dimanapun kita berada. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi jalan keluar terhadap seluruh permasalahan hidupnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan memberikannya rezeki yang tak terduga. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan memudahkan segala urusannya. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan menghapuskan dosa kesalahannya. Allah akan memberikannya pahala yang sangat besar. Dan siapa yang takwa kepada Allah, tentunya Allah akan memasukkannya ke dalam syurganya. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, sekarang ini kita berada di bulan Sya'ban, bulan ke-8 di tahun Hijriyah. Sya'ban artinya adalah cabang atau berpencar. Jadi dulu orang Arab ketika bulan Sya'ban mereka berpencar mencari air, persediaan untuk menghadapi bulan Ramadan yang sangat panas. Hadirin rahimakumullah, di bulan Sya'ban ini ada beberapa peristiwa luar biasa yang terjadi. Yang pertama adalah di bulan Sya'ban ini terjadi pemindahan kiblat. Dulu kiblatnya umat Islam menghadap Baitul Maqdis di Palestina. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah supaya kiblat umat Islam tidak sama dengan kiblatnya orang Yahudi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah ayat di surah Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami telah melihatmu wahai Muhammad, engkau menegadahkan tanganmu seraya berdoa kepada Allah, kepada kami. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka sekarang palingkanlah wajahmu ke arah kiblat yang engkau sukai, yaitu Masjidil Haram. Di bulan Sya'ban ini turun ayat tentang tahwilul qiblah, perpindahan kiblat umat Islam. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di bulan Sya'ban ini juga turun ayat tentang kewajiban puasa Ramadan. Jadi di bulan Sya'ban turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di bulan Sya'ban ini juga turun ayat tentang pemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surah Al-Ahzab. Turun ayat tentang solawat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya para malaikat Allah yusalluna 'alan nabi, selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab ketika menggunakan fi'il mudhari' yusalluna artinya selalu dan terus menerus. Yusalluna 'alan nabi, selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bagaimana solawat Allah? Allah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana solawatnya malaikat kepada Rasulullah? Malaikat selalu mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ta'zim malaikat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan kirimkanlah salam penghormatan terbaik kepada beliau. Menurut ulama, di bulan Sya'ban ini juga namanya bulan solawat karena turun ayat solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di bulan Sya'ban ini ada juga suatu peristiwa yang luar biasa, yaitu malam nisfu Sya'ban. Beberapa hari lagi kita akan memasukinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang malam nisfu Sya'ban ini. Yattali'u Allahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Yattali'u Allahu ila khalqihi, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada hamba-hambanya fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi, dan Allah mengampuni seluruh hamba-hambanya, seluruh ciptaannya, illa li musyrik, kecuali orang musyrik yang menduakan Allah, au musyahin, atau orang yang di dalam hatinya ada iri dan dengki. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Amalan apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Ulama banyak mengajarkan kita tentang amalan di bulan Sya'ban. Yang pertama adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Digas bacaan Al-Quran kita, diperbanyak bacaan Al-Quran kita. Khususnya yang menjadi imam tarwih nanti harus betul-betul diperlancar hafalannya. Kemudian di bulan Sya'ban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali puasanya, banyak sekali puasa sunnahnya. Bahkan ada sahabat yang masih kecil pada waktu itu memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban itu banyak sekali puasanya, sehingga sepertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban itu puasa terus-menerus, saking banyaknya puasanya Rasulullah. Sehingga Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa banyak sekali puasamu di bulan Sya'ban? Rasulullah mengatakan, saya ingin ketika amalku dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memeriksa amalku, saya dalam keadaan puasa. Hadirin rahimakumullah. Kemudian berikutnya, amalan berikutnya adalah kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita
memperbaiki silaturahim kita kepada saudara kita. Maafkan saudara kita. Maafkan saudara kita. Kemudian berikutnya kita banyak-banyak bersedekah. Banyak-banyak bersedekah. Kemudian yang paling penting adalah bagi orang yang masih ada utang puasanya agar segera dilunasi. Hadirin rahimakumullah. Sebagai penutup dari khutbah singkat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa supaya Allah Subhanahu wa taala memberkati bulan-bulan kita, mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan memanjangkan umur kita sampai bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan ya Allah, sampaikan umur kami sampai bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله حيثما كنتم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر